Halo, 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 streaming lagi teman-teman. Sebelum tidur ya, gue mau streaming dulu. Biar inilah, gue lagi kepo banget sama main Harvest Moon guys. Alright, kita tidur dulu. Besok ada ini ya, festival sapi jam berapa guys? 10 sampai jam 6. Alright, kita urus dulu gak sih? Urus dulu nyet. Besok cerah. Sapi gue kayaknya dua-duanya bisa deh. Hey, come on, me. Tok, Sabto. Tok, dim tok. Mumun hati udah dua guys. Ngapain coba gue ini? Ini kayaknya udah makin gede guys. Apa udah M? Masih S kok. Ah, kamu meh. Belum gue kasih makan guys. Lupa gue. Tersakit lagi anjing. Bisa minggir gak? Aduh, gue lagi pilek lagi nih guys. Kedinginan tadi gue. Ngurus kebun dulu ya. Wow, udah nambah boy. Ayam gue boy. Bisa langsung dua nih guys. Boleh save dulu gak? Takut. Bisa langsung dua guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 2 kali lipat. Menarik menurut gua. M gua masih 4 ya. Kalau hati ayam gue udah berapa guys? Hati ayam. Oh, jagur masih kecil. Jagur 1 guys. Kita bekerja untuk membeli susu.
Lu capek aja lu. Ambil dulu deh. Wah lelah guys. Salah. Dah yuk. Kita kemana guys? Seingat gue di Yodel Runs ya. Oh Square. Bentar. Kalau ini Firework. Menarik menurut gua. Yuk let's go. Kita ngobrol aja dulu. Hati udah biru guys. Semangat bang, yoi. Here we go again. Udah mulai aja lah ya guys. Toh sapi kita juga gak mulai. Apa coba? Oh ajak ngobrol dulu guys. You lost, I bet you could win next. Emang gue ikutan, orang sapi gue aja sakit waktu di pas daftar. Gak jelas orang itu guys. Oh ini bisa pakai ini ya, lupa gue. That was fun, no back to work. Kerja dulu deh. Cari ini dulu guys, kayu. Terus 72. Nyari kayu dulu. Nyari kayu dulu. Capek dia. Oh capek, istirahat dulu. We gonna catch you, mother trucker. We gonna catch you.
We gonna teach you, here we go. Aku tak butuh itu. Delapan lewat 10. Sembilan lewat 10. Kita bantai ini dulu. Ke 100 aja termasuk cepet sih guys. Capek lagi ya. Tereret tereret. Wah, perasaan gue pas spawn lagi ya guys. Wah capek. Udah yuk kita cukup lah ya. Cicil aja segitu gitu dulu lah. Teneneng neng 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 11.30 12.3. Ngapain ya? Kalau tidur mah tidur aja sih. Gak bakal kesiangan guys. Ntar jual-jualin dulu ya. Gitu dong, cepet nih. Kalau kayak gini caranya guys. Teneneng neng 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 neng. Here we go again. Alright, turu. Besok mulai beli bibit sih guys. Save dulu dah. Bentar guys, gua ambil ini dulu, Rotska. Aku jual sendiri aja deh. Let's go. Untung gak kenapa-kenapa nih anjing gua. Kita nyantai aja ya live ya. Beli ngopi guys. Nyantuy. Teneneng neng 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 neng.
Udah berapa? 200. Cicil aja dulu ya kan kalau kata gua. Oh. Mun, press dulu, Mun. Guys, beli sapi lagi. Jangan lupa beli sapi lagi. Salah, gue mau lihat duit. Heli guguk. Kemari guguk udah ini guys, udah oke. Wah, panen tuh, tapi kok tengahnya doang ya? Gue males guys ngasih ini banding-bandingin ayam. Udah nggak usah lah ya, kita udah makin sibuk. Ayamnya cuma 2. Oh, pencetnya ribet guys, males pakai gue masukin tas. Pakan ayam gue oke gak? Wah, 17 beli lagi nih guys. Wah, ini mah banyak yang beli ya. Siram habis itu mau gua gue takut kena ini dah, sabet dah guys. Ini belum guys. Udah lelah aja dia. Salah. Aduh, gue takut dah guys. Save dulu deh. Sabit gue udah level berapa sih? Sabit. Sabit gue belum di-upgrade ya? Apa udah di-upgrade guys? Lupain gue. Oh, udah. Aduh, gue takut ketebas coy. Beli bibit halal lah. Take apa cups?
Kids Lock. Halo nenek, apa kaps? Cicil aja bibit satu gitu. Ajak ngobrol dulu. Here we go, kita balik dulu. Sini dulu deh guys. Ajak ngobrol. Gak kena lagi. Oh ada bapak ya, kita harus deketin bapak ya juga guys. Oke, omongannya udah berubah gitu loh guys. Kayak dia sudah mulai dekat sama kita gak sih? Kalau kata gua. Menanam nanas gak guys? Mau beli bibit nanas juga. Ntar gue tebas dulu dikit. Biar lu pada nggak penasaran ya. Aduh, tapi nunggu ya guys. Udah tahu tanggal 21 gini. 10 hari lagi, 9 hari lagi. Borong ini gua. Kita borong aja guys. Ya borong aja lah anjing. Kismoy dah lo. Kalau ini mah aman-aman aja ya kan. Ya kan kalau kata gua. Udah terus.
kita nanam dulu deh. Nanamnya di mana ya guys? Bibit ini dulu ya. Dah yuk. Kita ngelurusin ini dulu apa gimana ya? Maybe kita lurusin aja dulu lah ya. Oke. Kita lurusin. Cicil aja dulu satu-satu terjadi bukit guys. Dah. Sok lelah anjing. Terus siram. Aduh, capek lagi. Tereret tereret. Jam 6 lah ya. Duit gue udah kan 4.000 lagi bro, duit gue gila. Tapi udah kelipatan sih, gue udah taruh dari sebelum-sebelumnya kan. Tinggal beli sapi doang nih anjing. Makanya udah ready. Baik, kita siram lagi, dikit lagi guys. Isi dulu dah. Terus nanamnya di mana guys? Oh di sini aja ya, bekas ini ya. Aduh. Nanam ini, nanam nanas. Ini lonceng nggak ada ini kan? Aduh salah. Lonceng nggak ada levelnya. Kalau ada lucu juga anjir, levelnya buat apa, kocak. Tumbuh nggak ya? Kalau nggak tumbuh biarin lah. Dah, kita cari kayu dulu guys. Sekuat kita aja. Buat upgrade kandang sapi atau rumah lah ya.
Capek. Aduh, capek lagi. Mandi sekali, abis itu babat lah ya. Terereret tet terereret terereret tet tererererereu. 10 lewat 10 11 10. Here we go again, you know, my friend. Alright. Tadi mana guys yang kayu yang pengen gue tebang, yang ini ya? Nah, cukup sudah, ku berikan cintaku, cukup sudah, rasa ingin bersamamu. Sapi gue udah gede belum sih guys? Yang satu udah loh, bisa loh Sabto. Guys, kagak gue peres yang satu guys. Bisa nggak ya? Tapi gue save dulu guys. Nah, itu dia. Udah tidur loh. Dibangunin cuma buat di remek-remek air. Rasa ingin bersamamu, pernahkah kau merasa? Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Oh, your normie so fucking boring. Maybe I see you in hell. Besok, ini tanggal berapa guys? Kemarin tanggal lusa ada. Berarti tanggal 23. Rasa ingin panen nih, gue liat-liat. Alright. Ini gue berapa? 238. Aman aja boy. Makan dulu dah. Terus kita kayak pras. $72 aman bye boy. Kenapa gue masukin tas, salah pencet.
Pernahkah kau wow, panen. Here we go again, you know. Repetitif sekali. Satu lagi mana guys telurnya? 4 kan ya, masih 4 kan. Nah kita siram-siram. Salah lagi. Oh udah tumbuh dia. Kalau udah tumbuh gak usah disiram lagi guys. Belum bisa dipanen ya. Siram dulu dah. Kita panen tomat, kakak. Here we go. Beli bibit lagi guys. Nah, beli bibit yuk. Seperti biasa, bibit apa? Bibit rumput. Terus mampir kesini dulu guys. Apa tutup, motherfucker? Supermarket tutup coy. Halo Kai, lu jual apaan Kai? Ya air putih lah yang gratis. Ngobrol-ngobrol aja guys.
Teneneng neng 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 ngobrol sama bapak dulu, bapak. Tereret teret tereret. Kita ngobrol sama orang dulu. We've always been midwives in our family, all the way up to my great-grandmother. Alright, here we go again. Tutup lagi. Ngobrol dulu. Tuh kan, kayaknya mereka udah ini deh, udah mulai naik hatinya guys. Soalnya ngomongnya beda-beda, udah beda mulai. Apa iya gak sih? Lu mau ini nggak? Kebetulan gue bawa guys. Thanks, I love this. Tutup lagi, berarti ya udah kita ngegali nyari kayu aja guys. Gua butuh yang namanya duit buat beli sapi dulu, karena aku ingin membeli sapi terbang. Terbanglah seperti sapi. Ada keren cok. Ren, sehat Ren. Gue spam lu Ren, pas banget lu di sini. Lelah guys. Wah capek.
Kita mandi dulu, mandi. Gue belum ke Popuri ya. Empat 10, 5:10 berarti guys. Tererere ure 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 ure. Duit gue berapa? Itu dia 6.000 tuh kan. Kayak emang panen juga nggak terlalu oke guys hasilnya. Ya kan? Jadi bingung gua, mendingan mulung apa gimana? Capek pas. Kita mandi dulu, mandi dulu. Kita mandi dulu, mandi dulu. Kita mandi dulu. Udah diperes belum sapi gua? Udah dua-duanya kan Sabtu sama ini. Ngapain coba? Setengah 9 aja lah ya. Setengah 9. Ini masih banyak. Kok nggak bisa jual dulu? Besok nyepam si Mary yuk. Kayak oke sih nyepam Mary. Apa nyepam cewek? Apa mau ini aja ya, nunggu ayam kita pada lahir nih guys, terus bertelur ya kan. Kita udah mandiri tuh mulai ya kan. Aku mau banyakin sapi dulu guys kayaknya. Kambing ntar aja. Soalnya lama perputaran duitnya kalau kambing anjir. Yuk nyari kayu dulu, nyari kayu. Nanggung guys, masih jam segini soalnya. Nyari kayu dulu kakak. Nah, aman lah ya. Ini boleh deh dek buat ngabisin stamina. Dah cabut. Di sini pohon cedar tuh. Dapat apa ya guys? Maksudnya di mana, ada nggak ya buat dapetin power berry? Kan lumayan guys.
Dah tidur dah. Udah nunggu belum? Ih, belum panen nih guys. $291. Gue butuh gope ya guys. Seingat gue gope sih. Ini udah gue siram belum guys? Belum ya? Jir, lupa gua. Habis lagi. Udah cukup. Kita tidur dulu. Kita tidur, save dulu. Gue save kan. Gue masih live guys. Masih. Besok festival. Oh sekarang belum ya. Sekarang tanggal 22, 23. Hah? Entahlah. Festival tahun berapa sih? 24. Wih, lahir guys. Salah, Gipi aja, Grand Prix. Namanya Gabi, panjangnya Gabriel Bortoleto aing. Satu lagi. Ini namanya Ocon. Nama panjangnya Esteban Ocon ya. Besok ya. Diajakin gak gua? Gabriel Bortoleto. Berapa kemarin? 291, lumayan. Cicilnya terus. Terus, wah, udah ini nih, gue liat-liat. Wan, happy lu Wan. Kita panen gak sih? Itu dia Wan, thank you Wan. Itu dia. Lu bisa minggir gak? Gabriel Bortoleto.
Mana nih telurnya lagi? Dua di sini. Ayo telur langsung dua guys. Iya, mulai begini lagi. Berarti ayam gua ada berapa guys? 6. Tiga, 4, 5, 6. PR. Ya. Telurnya kenapa gue jual semua? Gue kan mau lengkapin ini ya ayam gua. Kocak molor sehari dah gua. Dua, 1, 2, 3. Oke, aman. Udah biarin lah, besok aja lah ya ininya. Nambah ayam ya. Lupa naruhin inkubator coy. Apa sih, udah capek aja lu. Lu salah cok. Udah cukup. Kita main dulu. Kita beli bibit. Kita beli sapi nyet. Beli sapi atau lagi ya. Wednesday tutup ya? Monday. Pak mau beli sapi. Ini namanya gue kasih Max ya. Nama panjangnya siapa? Max Verstappen, anjay. Ya ajak ngobrol dulu guys. Bocilnya nanggung anjir. Kita ke pantai, kita ke pantai. Kita ambil dulu yang ada di sini.
Udah buka belum guys? Ya ngobrol dulu biar temenan ya. Kayak buka nggak guys? Beli dulu kayak. Minum dulu gratisan. Teneneng neng 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 neneneneu neneneneu neu 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 neneneu. Berkebun dahulu sebelum berkebun. Gimana sih berkebun dahulu sebelum berkebun? Halo An, apa kaps bro? Are you freaking kidding me? Beli bibit ya? Oh iya, sekali beli bibit ya guys. Loh, dia nggak ada. Kemana doi boy? Beli bibit ini satu. Nah, cukup guys. Cumbu dulu sama wali kota ya. Nah, event lagi. Jun, thanks for coming. Welcome to our house. Cheer up, Ellie. If you say so. Ellie made dinner for Stu, but he said he didn't want to eat it, and ran out. If I could use my leg, I'd go drag him back here myself. But I know, will you go get him for us, Jude? It's probably near of the church, right? Sure, I'll do it. Ini harusnya sure ya. Aduh, ini kemana-mana dong. I made my sis that said I'd better go back then. I'm sorry sis. That's okay Stu. Thanks again June. Thanks June. Oh yeah. Here it is. I made this dried flower. Why don't you take them as my thanks for helping us out today? Thanks goodness. No, that's your bags too. I'll fix you another big meal. Oh, no more. You don't have to sis. Waduh. Ini bunga apa guys? You're very kind katanya. Yes, that's right. I'm very kind, you know. Ini lagi. Hey play name, hey June gitu kali. Yeah, it's June. Thanks for coming. Stick around for a while. Is the farm keeping you busy? It's not easy running a farm. I admire someone who can do it alone. I could take a lesson from you. Yes, I could. Ellie's working hard too. It's her day off, but she's studying a medical textbook even so. Quiet a sister. She is. It's nothing really.
Oh yeah, I forgot to return that book to the doctor. Where did I put it? It was on this shelf. Oh, here it is. What's wrong? When I took the book out, a letter came out with it. It's addressed to you, Grandma. What? It's from your grandpa. Lah, cerai nih guys, bisa gitu? Really? What's it say? Let's see. Dear Alan, I'm writing this on the day our granddaughter Ellie is born. I'm truly happy and blessed to have you as my wife. Thank you. Then will you read this letter? I'm too embarrassed to give it to you directly, so I'll just hide it here, please. Even if you do come across this, don't tell me you found it. It will be too embarrassing. I can't believe he brought this the day I was born. Why didn't he give this to you then, Grandma? He was very shy and easily embarrassed. I can't believe he even brought out his feeling like he did. Oh, meninggal bukan cerai anjing. Cerai mulu lu Jun. Emang junior ya pikirannya cerai wae. Ntar stick gue lobet. It's just like him to hide it that way. He was so easily embraced. Grandpa was so shy. I'm glad I found it. Grandpa seems so heavy. I miss Grandpa. Oh, so sorry, Ellie. Guys, gimana kalau dia kita kasih guys? Quiet Freddy. Guys, kita kasih gimana guys? Tapi save dulu. Oh, nggak mau ya guys? Gak mau dia loh. Sebenarnya bisa spam sih kita guys. Ini kita kasih aja gak sih? Bentar. Mau gak? Kasih ke orang. Oh nggak bisa anjing. Wah, upgrade rumah sih berikutnya nih. Jam 1 ada siapa? Let's go. Nah, keluarkan lo. Cukup untuk ini aja, ngobrol aja biar makin cinta ya sama gua. Nih guys, gua penasaran kalau kita ke klinik ada apa guys. Lock lagi. Tadi buka. Gak ada event lagi. Kita kasih, kita ngobrol dulu sama yang namanya Popuri. Halo Popuri, apa kabar kamu di sini?
Apa kabar kamu yang ada di sana? L. Apa kaps L? Seneng banget lu mau Karen lu ya. Gue liat-liat lu. Duh, ini sayang guys, harus update rumah nih biar ada kotak. Bisa dijual gak? Quit pretty. Wah, ini upgrade rumah sih guys, gak bisa. Oh iya, gue belum ini ngasih makan, lupa. Kan nambah satu lagi. Sini lu, ke atas lah kocak. Oh come on. Jangan buat aku menunggu, Max. Come on Max. Buat investasi tuh guys ya, sapi. Bisa minggir gak? Lu capek. Wah capek. Udah kejual berapa? 2000. Oke, berarti 2000 doang. $6.30. Kita ayo kita mungut sebelum dia lelah. Penuh lagi guys. Fix mulung tuh harus pakai keranjang nih. Upgrade rumah dulu deh, buat taruh barang-barang. Kalau dapat hadiah kayak gini buat koleksi guys.
Ayo kita masih jam segini, kita terbang. Wah capek. Nanggung sekali teman-teman. Sepuluh 30 lah ya. 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 menit. Aku di sini. Tanpa suara. Suara apa tuh? Si adakah baby? Ini bantai dulu nih yang kecil-kecil. Lumayan satu. Udah cabut. Kita tuh. Gue masih ada ini ya? Udah nggak ada. Gue jual. Ini udah panen belum sih guys? Belum anjir. Kayu gue sisa berapa? 336. Butuh berapa sih? Festival kembang api di mana besok? Jam 6 sore sampai jam 9. Alright, save dulu. Salah. Oke, segitu dulu aja ya. Berarti streamingnya kita lanjut besok aja. Makasih yang udah nonton. Gue udah ngantuk. Sampai bertemu di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.